Ассаламу алейкум, урметли телесержилер, милли телеканалда хабарлар студияда мен Абдулла Ажосман чалышам. Бүгін бөле мәліматлар хақында тариф етеміз. Украина пайтақтында 3-ші майдан. Бүгін Қырымның милли жеметлері ве мұқтариетлері Ахмежитте иш мушавересini кечірділер. Украина Xavfsizlik xizmetining xodimlari 2 Rusiyali harbiy xizmetchini yaqalab Qrimdan Ukrainaga alib ketdilar. Aveskar taqimlar arasında futbol bo'yicha 12-chi ochiq chempionati birden 2 o'yindan boshlandi. Bu videoger vaqalarni bizning yayinimizda seyr etiniz. Ukraina paytaxtında 3-cü maydan bu gece Kiyev'de kalabalıklar neticesinde 3 insan zarar gördü. Ukrayna faal iştirakçılar müstakillik stellası yanında köpçek şınalarını yaktılar. Polisiya xodimleri ile talaştılar. Pencerelerini sındırıp banka sürüp kirdiler. Nasionalistler ayttılar ki meydanda berilgen vadelerden biri de omurga keçirilmedi. Demek inqilab yekülengeni yok. Bu tek işin başı deyler aktivistler. Gece Kiyev'e yanıp başladım. Müstakillik meydanında araba köpçeklerinin şınaları alevleni. Nevbetteki narazılık aksiyalarının iştirakçıları 2014 senesinin vakayalarını tekrarlamak istediler. Esas niyet şimdiki hakimiyetinin becerilmegen vadeleri. Neticede paytaxtın merkezinde kalabalık tupten tobege avdarılgan Viktor Medvedchuk'nun ofisi. Дивіться, зараз зберігаємо поки. Ми вже підходимо до офісу Медведчука. Ми його впалимо, бо там поруч живуть українці. Але, звісно ж, ми не можемо тягла так, щоб він більше туди ніколи не повернувся. Hatırlatamız 2013 senesi noyabrның 21-de Евросоюз ile anlaşma imzalanıvı toxtalğanına cevap olarak studentler çıktılar. Ama 2014 senesi yanvar 19'unda barışık aksiya inkilapqa çevirildi. Bu ise bütün devlet için felaket oldu. Hükümdarlık elge geçti, devlet paylaştırıldı ve çoktan çok insan elak oldu. Bu hadise Kırım'a da tesir etti, lakin mında vaziyet karama karşı oldu. Kırım sakinlerinin çoğusu Gumruk birleşmesine kirmek akta istek bildirdiler. Kırım paytaxtında fevralın 24'ünde Ukraynaga kol tutkan faal iştirakçılar öz Евромайданны keçirdiler. 10 дней вам! Выходите из этой партии! Сами, добровольно, публично! Вон из этой партии! Fevralın 27'sinde ise vaziyet bütünlüğe denişi. Mart ayında geçirilgen referendumda Kırımlılar yarımada Rusiyaga kaytarılığı için rey berdiler. Yani onlar tınç ve stabil yaşayışını seçtiler. Если мы считаем, что мы попали как бы в хорошие руки, да, и нас финансируют, я вот на пенсии, я работаю, мне работа есть, я довольна всем. Мы ждали каких-то перемен, мы хотели лучших перемен, мы знали, думали, что это к чему-то приведет. В общем-то, какие-то результаты были. Yazık ki ama Ukrayna'da vaziyet bambaşka. Maydan iştirakçılarının talapları becerilmedi. Habarcılık artta, aylıklar az, mesken kommunal hizmetlerinin fiyatları yükseltilgen. Bular eposu Ukrayna sakinlerinin narazılığını yarata. Bu sebepten Kiyev'de maydanlar devam etti. Liviza Sidbilalova, Nariman Tarsinova, Millet için. Jankoy rayonunun Kamacı ve Baykonçek köyleri arasında Победна özeni üstünde yerleşken köpür haftanın sonuna kadar eksploatatsiyaga kirgizilacak. Bu vaqtda Kırım Cumhuriyeti yol başçısı Sergey Aksyonov obyektin çıkış teşkirovi keçişatında tarif etti. Hatırlatamız, evvelden aytılgani gibi köpür tamirlenovi dekabr 5 günü yekünleyecek. Bundan gayrı obyekt vada etilgen vaqttan erte teslim etilecek. Emde köpürün kuruculuğuna 96 milyon ruble yerine 75 milyon ruble masraf etildi. Bugün Kırım'ın milli cemiyetleri ve muhtariyetleri Ahmejit'te iş müşaveresini geçirdiler. Onlar Birleşken Milletler Teşkilatı'nın yani OON'un general katibi Pan Ki-moon'a Ukrayna hakimiyetleri tarafından hareket etilmegeni sebebinden suv, nakliye, aşayt ve elektrik kamachawına huquqiy ve siyasi kıymet kesmege rica ettiler. Qırım Bulgar Cemiyetinin ofisinde çeşit milli cemiyetlerinin, muhtariyetlerinin ve teşkilatlarının vekilleri toplaştılar. Ular beraberlikte geçken sene noyabrның 20-22 günleri olup geçken vakalarını hatırladılar. Herkes için belli olgan blackout devrinde hepsi içtimai obyektler zarar gördü. İnsanlar ise alışmagan şaraitke uğradılar. Toplanğanlar kaydettiler ki Kırımның energetik kamachawı Ukrayna hakimiyetinin hareketsizligi sebebinden yüz berdi. Ama buna bakmadan kamachav
теверінде бутун Крым ялисы бірлешті. Я с уверенностью говорю, что очень много пострадал крымский татарский народ. Почему? Многие крымские татары в районах, где есть Днепровская вода, занимаются сельским хозяйством, на этом смотрят свою семью. Даже был такой случай, когда один человек покупал генератор и говорил, что спасибо вот там нашим лидерам, что они нам помогли. Вот за те деньги, которые сейчас должен был семена купить, я отдаю последние деньги, значит, на этот генератор, на топливо. Крым в очередной раз показал свою сплоченность. Я хочу поблагодарить всех, и культурные автономии, культурные общества, за ту поддержку, за ту сплоченность, которую мы проявляем друг другу. Я думаю, никто нас не сможет в Крыму разъединить. Крым бірлігі региональ жемиет тешкелетінің рейсі Ситумер Неметулаев айтқанына көре, Крымда ең esas ресурс бұл судар. Я считаю, что вода Крыму нужна, канал надо открывать. Для этого все политические, общественные силы должны включаться, потому что действительно вами правильно сказано, рис без воды не выращивается, но пшеницу, раннезерновые еще можно, овощи, эта культура требует воды. Если каждому фермеру сегодня действительно разрешить пробурить скважину и получать воду, я считаю, что вода в земных хранилищах иссякнет. Поэтому к этому без разрешения экологии, без разрешения тех структур, которые за это отвечают, это нельзя разрешать. Украинадан ярымадаға yollanылған электроэнергия аңлашма мунасибетлері бойынша еткізіледі. Русия тарафы бұларны эпсіні бұтынлей төлейді. Бұна бақмадан электрик тіремелер патлатылған еді. Бұл себептен Крым бұтынлей қаранлыққа далды. Милли жемият азалары білдіргеніне көре Крым ялисіне қаршы япылған террористик актлар инсан ақ оқуқларыны боза. Бұны огына алмақ үшін топлашуф иштиракчилері 10 тешкелятның генераль катибы Пан Ги Мунға мураджаат яздылар. Все мы вместе старались проводить какие-то мероприятия, строить межнациональное согласие. Но нам еще, как представителям крымских татар, нужно было доказывать, что в Крыму нет последователей Ленура Ислямова, Джемилева, и что, в принципе, крымские татары интегрируются в правовое, экономическое, социальное поле Российской Федерации. Будет очень правильно, чтобы отправить, чтобы они знали позицию национальных общин, народов, проживающих в Крыму. Мектупны музакире етіп, вемун дережесіні біраз деңіштіріп имзаладылар. Сонра есе иштиракчилер матбуат конференцияға ел алдылар. Бұл ерде мұхбирлерінің суаллеріне жауап беріп, блокада тешебесчилерінің жазаланмасы не қадар мұйым олғанына білдірділер. Мы сегодня говорим, что те участники данных событий, и Ислямов, и Чубаров, и Джемилев, и все те, кто им способствовал в организации этого теракта, понесут рано или поздно ответственность. Поэтому сегодня вот в том обращении, которое было озвучено, которое было принято национально-культурными объединениями, отдельно есть призыв к Организации Объединенных Наций прекратить контакты с теми лицами, которые причастны к организации энергоблокады. Это тоже призыв к ответственности. И надеемся, что генеральный секретарь Организации Объединенных Наций услышит мнение крымчан, и мы в ближайшее время получим его комментарий, если он действительно является руководителем того органа, который объединяет нации, и мы надеемся на справедливое решение. Мектупның муэлифлері Пан Ги Мунға мураджаат етіп, Крымның қамачавына алып келген әрекетлеріні тәфсилатлы жаугренмеге ве қабалыларыны жазаламаға чағыра алар. Бұнен берабер мұхтариетлер векіллері ООН азалары олған мемлекетлеріні Крымға қаршы сеси сыңырлавлардан вазгечмеге рижа етелер. Емде Крым акиметіне қаршы санкциялар көрсетілмесі доғру дегіл деп адладылар. Крым мұхтариетлерінің мураджаат мектубы яқын вақытта йолланылажақ. Алимия Гайбулаева, Рамазан Аливапов, Миллет үшін. Украина қауіпсіздік қызметінің хадимлері екі Русиялы арби қызметші яқалап, Қырымдан Украинаға алып кеттілер. Бұны Русия Мудафа Назирлігі хабар етті. Мудафа Назирлігі берген мәліматқа көре Украин мақсус қызметлер прапорщик Одинцов Максимге ве контракт қызметінің кенже сержантына Баранов Александрға қаршы жинай иш ұйдырмаға тырышалар. Олар еміш Украинаға қаршы жинайет япқанлар. Русия Федерациясын Мудафа Назирлігінде Украин қауіпсіздік қызметінің әрекетлеріні невбетеки қаба провокация деп адлайлар ве яқаланған адамларны қайтармаға талап етелер.
Cumhuriy matbuat merkezde gençler Munaqasha klubunun birinci toplashıvı olup keçti. Devlet idare sahasında yaş liderlerini azalamak maksadının keçirilgen bu kibi көршілеріні Kırım Cumhuriyeti'nin malumat ve tahsil hazırlıkları o'tkeri. Bu merasimde bizim televizyon takımızda bulundu. Kırım Cumhuriyet Ali okuv yurtlarının student ve mezunları işki alınığı mevzusunda olup keçken birinci Munaqashada Nazirler Şurası'nın reis muavinleri Dmitriy Polonsky ve Alla Pashkunova iştirak ettiler. Это известное выражение, где родился, там и пригодился. Сегодня по отношению к Крыму нужно применять как можно более активно. И поэтому, конечно же, и сам никогда не хотел этого, и обращаюсь ко всем присутствующим здесь. Думаю, что у нас достаточно много молодых, как вы сказали, энергичных и целеустремленных людей, и молодых людей, которые могут принести пользу нашей любимой республике. Поэтому этого всем искренне желаю. Kırım Cumhuriyet Nazirler Şurası'nın reis muavini Alla Pashkunova kayd etti ki Kırım Rusya'nın erkanına kirgen son gençler için çok perspektivalar yaratıldı. Крым считаю одним из самых перспективных регионов нашей Российской Федерации. И как ни здесь молодежи применять свои силы, потому что и геополитическое положение, и исторический фактор, и колоссальное культурное наследие, и масса перспектив, которые сейчас мы видим с вхождением Крыма в Российскую Федерацию, начиная от стройки, заканчивая какими-то замечательными духовными проектами, предполагает, конечно, наличие харизматичных, молодых, энергичных людей во всем этом. Поэтому только в Крыму. Yaponiyada yer teprenuvi Fukushimada qayd etildi. Hatırlatamız, 2011 sene kuchli tsunami sebebinden mında Fukushima 1 atom elektrostansiyasında qaza yuz berdi. Bu sefer AST2 satqa so'ndiruv sistemasi ishdan chiqdi. Radiatsiya qachiruvi aniq olmadi deb qayd etdi shirkat vakili. Şimdilik buyuk viranlar ve Qurbanlar haqida ma'lumot yo'q. Altdan ziyada magnituda ile dunyoda olib kechgan yer teprenmelarining 20% Yaponiyada olib kechi. Kırım Mühendislik Pedagog Üniversitetinde devlet tillerine bağışlanған forum ilk sefer o'z ishini boshladi. Leyhanın esas maqsadi yoshlarning diqqatini devlet tillerine jalb etmek. Tedbirdan kechishini haqida Mavile Eyüp tarif etdi. Devlet Tilleri Forumunda 100'den ziyade Kırım Ali okuv yurtlarının studentleri iştirak ettiler. Olar Kırım Tatar, Rus ve Ukrayin tillerinde öz işlerini en yaxşı deklamator, muylif şiiri, muylif yeri ve sözünü canlı yankıravı gibi nominatsiyalarda taqdim ettiler. Отже, мета цього студентського форуму, в принципі, він студентський в першу чергу, привернути увагу до національних мов Республіки Крим, нагадати, що в нас їх 3 – російська, українська і кримська-татарська, і що обов'язково володіння цими мовами необхідно в нашому житті. En yaxşı deklamator nominatsiyasında iştirakçılar Aleksandr Pushkin, Mikhail Lermontov, Anna Akhmatova ve diğer belli edebi şairlerinin eserlerini taqdim ettiler. Kırım Federal Üniversiteti'nin Slavyan Filologiyası ve Jurnalistika Fakültetinin 3. kurs talebesi Elmas Aydinova işini 3 devlet tillerinde okup herkesin hayretте kaldırdı. Сегодня в форуме я буду представлять собственный перевод произведения Лесі Українки «Твої листи завжди пахнуть зів'ялими трояндами». Я осуществила перевод на крымско-татарский язык, украинский оставила оригинал и привнесла русскую лепту в это произведение. И так как я являюсь представительницей крымско-татарского этноса, соответственно, мое облачение – это крымско-татарский костюм, который, собственно, передает всю мою внутреннюю поэзию, все мое внутреннее состояние на данном этапе. Canım dostum, sanki benim için yaratılған gibi. Nasıl mümkün öyle yaşamak, başka yaşayışınız bilkensin. Hocalar qayd etkenlerine göre studentler devlet tillerinde serbest laf ederler. Kuvandıraq ki Kırım Tatar tiline studentlerinin merağı eparta deyolar. Talebelerimiz Zülfira Hoca deb Rus tilinde değil de Kırım Tatar tilinde bizge bir istekten karşı çıksalar biz oğa çok kuvvanamız çünkü onlar bu muhitni içinde yaşaylar ve bu muhitni içinde böyle bir örnek alalar ve de öseler, inkişaf edeler ve terbiye alalar. Ben bilesem bu bizim Kırım için bizim polikültür cemaatimizin çok mühimdir ve böyle gibi forumlar bizim talebelerimizge yani bir fırsat
ярата біле. Yarın forumның netice күні olacak. Bundan gayrı master-class togerek masa gibi merasimlerinin ötkürülüvü beklenili. Forum gala konsertili gününecek. İştirakçılarının yapısı mükafatlar ile takdirlenecekler. Mavileye Yupakim Bekirov, Millet üçün. Qırımda 2 ciddi yol kazası yüz berdi. Yaş kız elak oldu. 8 insan hastahanede bulunalar. Kaza eski orada yani Ahmejit Yalta yolunda Lazavoy koyunda oldu. Toyota Land Cruiser ve Lada Granta çatışması neticesinde 4 insan kazalandı. Onlardan birisi arabada kısılıp kaldı. 18 yaşlı kız dünyanı terk etti. 2 adam Ahmejit şehir hastahanesinde yatan, biri ise hastahaneden vazgeçti. Bu kazadan gayrı da bir büyük çatışma olup geçti. Bu sefer Ahmejit Kefe yolunda eski Kırım şehrinde. Yol kazası neticesinde 5 insan felaketke uğradı. 4 insan Karachayeva-Çerkesiya Cumhuriyeti'nin sakinleri ve bir adam Ahmejit şehrinin sakini. Zarar görgenlerini eski Kırım hastahanesine getirdiler. Aveskar takımlar arasında futbol boyunca 12. açık çempionatı birden 2 oyundan başlandı. Sudak'ta yerli Sugdiye ve Genç Krim Teplitsa 2 komandalar arasında maç yutuksuz eküllendi. Bundan da gayrı Kızıltaş ve Ahmejit rayonunun Gvardeyis takımları arasında da oyun olup geçti. Bu sefer Gvardeyis takımı yendi. 5-0 hesabı ile maç sonuna geldi. Проиграли команде «Гвардеец». Ребятам перед игрой было сказано, что первые 15 минут нельзя было пропускать мяча. Получили 3. Ну и против такой команды, как «Гвардеец», понятное дело, что дальше было сложно. То есть, основная проблема в этом. Ну и желание. Не видно желания у ребят. Глаза не горят, не хотят выигрывать, я так думаю. Вот основные причины. Bir yıl evvelsi Kırım halkına karşı cinayet yapıldı. Ukrayna tarafından yarım adamızga nisbetten energetik kamaçav başlandı. Teröristler Kherson velayetini energetik termelerini patlatıp Kırım'ı bütünley ışıksız kaldırdılar. Yaşayış için mühim infrastruktura obyektleri, evler, bala bahçaları ve hastahaneler, anda ameliyatlar da geçirildi. Işıktan uzuldular. Milyonlarning Kırımlarının yaşayışı ve sağlığı tehlikeye uğradı. Şimdi ise programımızın sonuna Kırım eyalesi bu sınavlarını nasıl yengenleri akta muhbirlerimiz tarafından hazırlanған mahsulefamızda seyir etiniz. Ноябрьнын 22-сы саба ярым адымыздың эпісі шehirleri ve көйлері ışıksız kaldı. Kırımға Ukrayna ile berilgen 4 ақ boyunca elektroenergiya yetkizilmesi toxtatıldı. 2 milyonға yakın insan ışıksız ve sufsuz kaldı. Energetik xamaçavının en ağır vakıtları 1,5 hafta devam etti. Çoxusu mesken yerler gece gündüz ışıksız oturdular. Şirketler öz işini toxtattı. Mektep ve bala bakçaları mecbur tatillerge kettiler. Fevkalade vaziyet kersetildi. Sonra ise Kırım hakimiyeti tarafından EPS dekmen balar kullanılıp başlandı. Мы с вами срабатываемся в сложных условиях, действительно, то есть мы мобилизовали все силы. Kırım'da energetik xamaçav hastahanelerge, loqsahanelerge ve başka içtimai cihetten mühim obyektlerge tesir etmedi. Onların kısa müddet içinde edekmen balarga bağladılar. O vakit dizel generatorlar Kırım hastahanelerinde pek gerekli şey olup kaldı. Само по себе событие – это ужасное событие. Не только для службы лечебных учреждений, а для всего человечества. Власти города нас подключили в первую очередь, то есть фактически мы только в течение получаса были без электричества. Декабрьнын экесінде Кырымға Rusya Federatsiyasының президенті Владимир Путин келіп, Кубань-Крым адлы энергокөпірінің бірінші сырасыны ішке керсетті. Это будет надежная собственная система генерации, связанная и с основной энергосистемой России, и плюс еще своя собственная в 2017-2018 году будет больше, чем сегодня получали из Украины. Собственная будет больше, чем сегодня получали с Украины. Ama Kırımға ışık gene de yetişmeydi. Regionlarda ışık grafik boyunca berili, işhaneler gecelerinin çalışmağa mecbur oldular. Bu sebepten elektrik ağlarında ve transformator podstansiyalarında muntazam surette kazalar yüz verdi. Dekabr'den 15'inde vaziyet iyileşip başlay. O vakit energoköpürünün ikinci sırası çalıştırıldı. O 40-100 megawatt kadar enerjik güç verdi. Владимир Владимирович, разрешите приступить к запуску второй цепи Крымского энергомоста?
Начинайте. Кой сәкенлеріне біраз қиын жауылды. Олар девамлы вақыт шықсыз өмір кечірдейлер. 4 балалы ана Эльвира Усейнова бізге оның хорантасы энергетик Хамачевның насыл кечіргіні ақта тариф етті. 2015 сенесі октябрь айында Эльвира бірден учевлят доға. Өмір арқадашы оны ташлап кетті. Балаларны бақмаға тек Эльвира ханымның анасы ярдым етті. Ишық сөндірілмесі оларны эпісіні шашмалатты. Когда им месяц исполнилось, свет начали выключать. Мы много свечек покупали. Каждые 2 часа вставала, их кормила. В темноте не видно было. Приходилось включать этот фонарик от телефона. Тяжело было. Эркес чырақ қыдыраевде не сув, не чамашыр машинасы. 4 баланы кірлі урбаларны әлнен юбмаға мечбур ола. Эв собанин қыздырыла. Бұ қиынлықлар бір баланың сағлығына менфи тәсір етті. Эльвира баланин берабер хастаханеге оғрай. Қартына есе бір өзі уч баланин евде қала. Дочка попала в больницу в Кировский район. Ночами приходилось просыпаться и в темноте, как говорится, каши варить, детей купать и стирать вещи очень тяжело было, горячей воды не было. Воду носили с колодца, приходилось на печке воду греть, 4 детей. Ахыр вазиетке бахмадан әмді меджлис векелері ве Хамачав тішкелетшісі Ленур Ислямов Хырымда қалабалықлар яратмаға тырышқанына бахмадан Хырым айлесі өз жесаретіні ве сабырлы олғаныны көстердейлер. Бұ вақияларының ағырлығы әркезні бірлештірді. Әркез бір-біріне қомшу-қомшуға ярдым етмеге тырышты. Хырым татар милли әрекетінің ветераны Ескендер Умеров хайдеттеки энергетик Хамачав бекленілмеген әдесе олды. Бұна бахмадан хырымлылар әрбір сынавларны генмеге алыштылар. Хырым халқына әрдайым икмеклік ярдым етейді. Наши дети лампами готовили учебу. Мы выжили. И выживем дальше. Но он не подумал о народе. Есть же простой народ пострадал. Хырымлылар окөнлеріні да чоқ вақыт қатырлачақлар. Чоқсылар айталар ки, ұшық олмағаны бош вақыт олғаныны көстерді. Ұшықсыз демек интернетсіз. Адамлар бір-бірінен сықча жанлы шекілде қонышып башладылар. Украина поступила, ну, скажем, самое мягкое, это не лучшим образом, потому что жизнь людей она могла поставить на грань. Спокойно пережили, все, относились. Телевидение информировало, нитки проложат, тогда так и было сделано, да, я имею в виду, с Кубани. Поэтому все окей. Мы в центре живем, поэтому, в принципе, у нас 2 дня всего где-то выключали, а все остальное было хорошо. Ну и людей много было веселых, вот что самое главное. Каких особых таких трудностей? Да, были там проблемы в плане постирать, там приготовить, покушать, но это было не настолько глобально. Да, действительно, были вовремя подвезены генераторы, которые обеспечили нам, в принципе, и свет, и тепло, потому что у многих все на свету. И к тому же, да, были неудобства в плане, может, бензина, потому что эти генераторы довольно много на себя требовали. Но так, сейчас ветки нам электроэнергии кинули. Поэтому сейчас мы не испытываем никаких трудностей. Отишіні енді башлаган Хырым татар миллет телеканалына да қолай олмады. О вақыт керекли донатмалар да жоқ еді. Бұна бақмадан мұхберлер Хырым айлесіні сонки вақайлар ақында оператив шекілде хабердары тейделер. Дей миллет телеканалының генераль мудиры Серан Мамбетов. Это сложно было время для канала вдвойне, потому что мы только построили телеканал, у нас еще не было всех коммуникаций, у нас не было достаточно электроэнергии, дополнительных генераторов, и стали отключать свет, но мы резко сориентировались, канал работал в полном боевом режиме, нас только сплотило. Ярым ел кечкен сон майысының он бірінде кефедеки кафа подстанциясында Краснодар тарафындан энергокөпірінің сонки 4-ші сырасы кечірілді. На сегодняшний день, вот благодаря этому взаимодействию, Крым будет обеспечен электроэнергией в полном объеме. С сегодняшнего дня графиков для населения никаких не будет, никаких режимов отключения. Энергетик Хамачав енгеленінің тәмсілі оларақ Ялта шерінде Калинина скверінде ерлі сәкенлер арт объект текледейлер. Бұл эки лампа олды бірісі бұйық, екіншісі есе уфақ. Харанлықта олар яналар. Бүгін әмінлікнен Хырым енді демек мүмкін. Украина блэкаут ярдымынен Хырымда милитлер ара зидие чықармаға планлаштыра еді. Ама бөле бір шей олмады, чүнки Хырым халқы аксине да зейді бірлешті. София Шукурова, Асан Абибулаев, Аким Бекиров, Энвер Аблязис, Миллет үшін. Бұл нұқтада яйынымыз сонына етті. Evlerіңізге әрдайым әйе қайбірлер келсін. Көршмек үзіре, сауқнен қалыңыз.